Yaitu nakaliang jongka sunjuk irang Basunong Ribuan District matakan seni lawan ni kapan ni penduk ia se tensong dibagi Deputy Chief Minister jongka ni kajela kejungi. Jika jiwan kejungi akan kesegi kalau KBD pakai nika isu KBD pakai nika Bisna bantai akan nika 7 star hotel apa Umyang. Tidak kalian juga sejuk kuborong bercakap kita sabjar KBD isu kita nyawatnya ya KBD pakai nika jutemu jong sarkar dan mara akan nika 7 star apa Umyang. Di hadirin kejungi ngila ai jumut bayangkan nika 7 star hotel kesejuk kerjaan nika sarkar bahkan yang cakmat yang kejingte. Nama hadirin kejungi ya kena kejungi isa prestuni ka pensai ba bantai ya kanika 7 star hotel kade ha kanika jaka kemudian lupa kanika orchid kumpulang mata. Dia kumpulang mata kanika orchid dak kipau tu Islam kalaya. Kalaktor batkan sepoi kesini bahkan sa kan saklem no. Di suap kan saklem nak kalian joko sarkar salah penyo ya kanika project bakti ya kanika 7 star hotel hangte pok yam kemudian kanika orchid mata. Tidak kalian kejungi ni ajin kerjaan wa kanika project kapok kita kanika lai pok akan bahkan ya khmat. But hakabi pat ulum pongdeng kumungi pada kalian jongki niki riwit mariang kila persyajur tege ka bana kalian jungi ka sejuk ila ajumut sarkar kalomba ya ketika lum pongdeng kini i syashpor mata bat kalian jong isa perstunru ila menjur kata ba ka project ka bini po lum pongdeng kin sangit swa handre kajingte ya ka 7 star hangte po orchid hotel kanya chakma kata ka dege juk persyaj jong isa